Ini ke Denti balik koron backpacker, but terus semana lah. Jauh cit jelas step aneh Philippines. Samudura no, sen jauh cit. Laipusan peso. Ini di Arpusan, ini di Shipau. Ano? Yeah, we had a really bad one a while back where I think about 80 people died. Yeah, it's got a Black Friday they call it all. It's just down like this. Later, I'm like, I can't get that cab driver here. I want to go there. And it should be like, there's nothing there. Nothing there. Take me there. Go see it out. And now that place is busy. Fancy place. That runs. Nih di dong Duriau ada jikop lah nek. Laki palok bah. Hah? Baik kini kilom hang nih Philippines am. Kilom pun kilom kasih. Baik. Ini gede jaka bangin persyang. Bangin lek taki bangin persyang syua. Jaka bangin persyang ban lek syua ni mah. Jaka praktis. Praktis syua. Baik ini squid, bam squid. Buat ka dok siar. Baik bang. Dengan balat. Jika kita traffic officer lah. Di sini kini kena school. Koran School of Fisheries Jembun. Stay. Stay. Baik sini siya Koron Philippines. Ya kamay daki. Baik. Daki baik. Kela auto baik daki baik. Aja internet deh. Baik ini di squid, ini di octopus, octopus. Ya nih. Ya bang, ibang pelat. Ini squid, seafood. Ông tua quả băm rê, ông băm nó hắn này quả băm ông băm là trong vậy tua. Kata nghe được văn xe rồi, chỉ vàng e. Dan kemudian di minit Shipau, si piso, Shipau minit ni yok ka wifi yang nepok, dengan don nepok koron, dengan don nepok koron, Palawan Philippines, nomor pembuatan SIM card, dan network, dan bisa ketika piso wifi, kata si piso, layak wifi ada Shipau minit. Ya keren kami orang Philippines yang ngatang bang Absul tu. Selamat. Tuh ikan orang Philippines. May God bless this home and all who enters. Ini kedai kedukan ja Sinong ha po Philippines. Baik itu ki jaka bu Jimbam. Bang lah. Baik ini ki Jimbam. Long baik kum yang kawai. Jimbam Philippines. Long baik kum yang kawai.